Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian bau menteri rangba kejela, dangshen ukonrat ke sangma, dala de hi ulahir syaksnong ranikor, ban kula de kipai ba kanigatan, ban kentiu kordan no, ya kanigatan syaka civil subdivision. Menta lanang mi sakiwe pat kitan, kebelas dang mendawa ya kanigajo. Sakawai katan kebelas dang menpenher ya kisiti jong kajing dawa civil subdivision, kadai ke Mawsynram constituency. Hak ba kipai ba, hak jelang ke belalong, hak art pulai trek mentau benar jeliu. Kila yami renti, ban ai kajing kersan, halor kani kajing dawa. Hak ni jelang ke belapelong, haseng kasi dong neng Mawsynram latharu, ya ke Mawsynram civil subdivision demand committee. Ban net penpau syak Sorkar jela, halor kani kajing dawa jongki. Ya kani ka committee on kle dau MLA kani kathan uba Hima M Shangpliang komu chairman nang ta uba bhalang kharbani komu general secretary bat ye kinoi lam seng bhalang kumjo ki reurang ba lajet kum ki vice president bat kit khatpat kindai ki reurang ba jongkani kathan kanthop ye kirang ba snong bat secretary snong hadin bala thaw ye ka Mawsynram civil subdivision demand committee kajelang hakani kasngi kalarai basyan kan salai kendopan sayo menteri rangba kejela ukonrat ke sangma ban IT biang ya ka dorkhas halor ka jingdawa ban kentiu no ya ka Mawsynram CNRD block syaka civil subdivision dengkat bat upai ba nong sok sunong jong ka constituency brokowe ni ngile rai bangin ya penya ya kini ka kam ado bangin da yo ya ka civil subdivision de namar kita kadau ban penya ya kini ka kam ila form ya ka we ka Mawsynram civil subdivision demand committee di hakani lembaga ni ka committee ila jet i kinongkit kam ki oper ban penyai yang ni ka kam ban pensneu syaka Sorkar da ka ban le submit i ka memorandum syua adin kata in sabut din de ya ki kam ki oper adu menginda yo ya kata ka jingjob ban yo ka civil subdivision